Uyathanda yini ukusinda na? That's a very important question you can ever ask. Why bazalwane? Why nje sambuza umuntu egone for 38 years? Ngoba ngomangqondo yethu sithi thina uJesu wathi fire! Sukume lo muntu. Nami bengayo ideology all my life. Ngikhumbula mangicala mina ngicala ngumvangeli. Bengisho ukuthi Nkosi yami manginkulumo mangisinza ngingene evene ngithi mina fire basukume bonke abathebele. Ikinkulumo lwathi angabavusi bonke abathebele. Lesibena sibe empty. Until I find out. Ukuthi akusibo bonke abantu abafuna ukuphuma ezimeni abakuzo. Until I find out. Ukuthi akusibo bonke abantu abafuna ukuphuma ezimeni ezikuzo. One of the practical event that happens to my church. It was when there was a woman in the church. She was paralyzed. We were still here on that side. We were still on that side on the tent. Then I was on the fire. It was Sunday. Preach after preaching. Then I went and kicked the wheelchair of that woman. God, I wheelchair. Hold the hand of that woman. Because one going in Jesus, nani shoshe ngisumisi. Neta zange bese ngithatha ziphakama sa wheelchair, ngikwela ukuthi ziphakama sama wheelchair. Then I kick the wheelchair. Ngisemandleni phela ngidlali ngumvangeli. Kick the wheelchair. In the name of Jesus. Rise. Ngisakhuluma ngesingisi ngoba isizulu sizothatha into sokuso sothatha into mntanga ngazangazuka. Kodwa isingisi. In the name of Jesus, rise. Rise. Sukume lo mama ngiyawo. And ngisemoyeni musi mangicela abo fire. Bayawa abantu in the name fire. Bayawa abantu ngisemlilweni. Mina wabashayisa abantu. Yama nanaga bashanga. Kanti lo mama osukumayo akakaze asube impilo yakhe yonke. Bamangala abantu bamazi la iwela ngabo bamazi la kube lo kanje boku extension aid. Kuthi uma uparalyze aleke inyawo. Ngithi walk. Shaya izandla. See? Ngidule. Aphinde abuye lahlala futhi ku-wheelchair. Right? Bathi kuba simanga ukuthi umfazi lo wasukumile. Okay, fine. Ngilanga kuhleli angazi mhlambe laba ngathi bekaphuza, bahleli bayaphuza. Somewhere ngapha extension aid. Athi lo mama, niyamazi lo mfundisi kuthiwa uNkambule. Kodwa manje asemazi. Athi lo baba wakhishwa ngunuze somholo. Bathabantu kanjani? Athi lo baba mama, nangu uNkambule ngisukumise ku-wheelchair. Bathi laba ngisikinteke bosakusukusa ku-wheelchair mos. Athi no. Ngeke ngifike ngithini ngama-social worker sengifika ngihamba mina. Athi ngiyothini ngama-social worker sengifika sengihamba. Athi phela immediate ama-social worker engibona ngihamba. That is the cancellation of lo kanje. I-grant yami. Athi lo mama kulabantu. Oh mina ngavela ngayibuyela ngayishaka ku-wheelchair yami. Asebe umkholo wami. And this person angixoxela le story wayexoxa yena ajulile uyabona ukuthi athi kini hey Nkambule upowerful. But I learned something new.
kusho ukuthi empilweni akusibo bonke abantu abafuna ukuphuma esimeni abakuso. Problem yethu sihlupha ngabantu abangafuni ukuphuma esimeni, sibe sizama ukubakhipha, size sidelay empilweni zethu, sidelay ngabantu abangafuni ukuphuma esimeni, sithi siyabazama ukuthi baphume. Kusibakala uyafuna ukuphuma kule simo la. I am triggered by the message, by the question that Jesus is raising from this guy. Uyathanda yini wena? Ngiyayizwa yonke into, but wena ngabe your will, in your will, you see now, but you've got two wills in you. Kune will, the will, the intando yakho, but intando yakho ekufuneka ivume ukuze wenze into. But umuntu makafa, but intando yakhe ingakavumi ngekafe. But utivuma intando yakho ukuthi manje sesiyahamba manje. Noma ngaphatha isiphi isimo, isifa kakhona ukufa intando yakhe ingakavumi. Fanele ivumelane nentando ukuthi azothini, we give up now, we're going. So Jesus was asking the question ukuthi ngabe wena lesimo kuso uyathanda yini ukusinda? We spend too much time sizama ukuncenga abantu ukuthi baphume esimeni abangakadecide ukuphuma esimeni bona. We're forcing them to get out of the situation. And that is why labo bantu laba in the long run lo muntu yena bomsiza sekakhuluma kabi. Athi umuntu yangilandelela uhlusha yini etshwaleni ba? Uhlusha yini ukuthi ngidlinya uphe mina? Ngake ngamthi ukuthi ngifuna inyeke inyawuphe. Imagine 38 years uJesu afika umuntu ambuza ukuthi uyathanda na ukusinda. Mina in my mind nje ukuthi lo muntu lo yobalapha uyathanda ukusinda. But uJesu said no, the guy must be asked ukuthi uyafuna na. Ngoba ngenzeka lesimo sakhe sesiyambenefit. Ngoba khona abantu isimo sabo esinegative siyabaholela siyababhadala embi. They can't leave the situation because through that situation bayahola. Abanye bahola uahashame. Abanye bathi bajabulele ukuthi kuthiwe kuye ahashame isikepse senkosi. Kasafuna uphuma kule simo ngoba lesimo ngasiya benefit. Kuthiwe intandane le. Uyathanda yini ukusinda la? Yafuna na. Okay, Stella, ngingahlala phansi mntana, it's fine. Thank you so much for serving. Uzimakela niyathanda yini ukuphuma kule simo na? Yabona emalokishini la nithela khona udodi nina abantu baselokishini ngoba abantu baselokishini noma sebafike etown uyazi bafikile etown abantu baselokishini uzowazi ukuthi abomkasana sebafikile etown uzokwazi ngani uzobona ukuthi kunesiganga la abaphuma khona bayolahla khona udodi noma umasipala yawuthatha udodi but ke abomkasana abantu bethu abaqole enhlizweni yabo angakaphumi nengolovane ayolahla udodi abezwa kahle ukuthi impilo yaqhubeka bengakabi nenqumbi yododi somewhere. Masipala fike awubuthe lo dodi engababuzanga ukuthi niyawuthanda na ukuthi ngususe lo dodi. Athi angawususa lo dodi masipala ntambama nabaya nengolovane nezinto eyifile futhi ngoba umasipala benzela into abangayithandi. Lo dodi loya uyiphathe empilo yabo bayathanda ubona kulo dodi ine certain corner. Uyathanda na?
ngoba phela uma ngabe sifuna ukunqanda indaba yokuthi emalokishini kugcwala udoti singake singaphathi sebenemithi sikhuluma ukuthi guys umasipala against, but what if we can just make a house somewhere? Maybe we make it just a nice house. Sonke sifaka lo doti emaplastikini amnyama sesufaka kulendlu ukuze usithele umasipala into umsebenzi wakhe sokuthi akageze azothatha lama plastic. We can discuss and have that problem solved. Mara ngoba ukulahla kodoti emalokishini yimpilo yethu. Ungakaboni udoti emalekhe akakafika emalekhe. Ungakaboni nje udoti nekhona okunezinto ezifile akakafika emalekhe. No matter how much umasipala ngazama ukusikhipha lenyakanyaka, as long thina engqondweni yethu singakarejisi ukuthi sifuna ukuphuma entweni yododo lahlwa emakhoneni, it will never happen. Sofuna amaroboti thina. Basifakela amaroboti netha kwada siyakela amaroboti hayi siyawasephula siwalanda abantu ngoba umasipala usifakele into singazange sithi sayifuna. Buza ngiyathanda na ukuphuma kulesimo okuso namuhla. Buza. Jesu ngabe Jesu uyambuza ukuthi uyathanda yini na ukusinda na? Uyathanda na ukusiyekela lesimo kuso na? Uyathanda na ukuphuma kulobukhako obuna? Khona abantu abakhake ubukhako base bam-enjoya, emva kokuthi bam-enjoyile baya-benefita ngobukhaka babo. Umfana lapha ejimini ungigadela imoto uthi mina sengiyahola. Mina sengiyahola. Lethi uhola kanjani la kanjani? Uhola kanjani le? Nake nangakwe uthi 58. Manje uhola kanjani imali epenshini? Uthi mfethu ngazama. Ngazigulisa. Wabathi udokotela ngazigulisa nje udokotela ngideclare unfit. Uthi manje ngathola eli pension. But let me tell you something. Njoba azideclare ukuthi wazenza ngathi uyagula, vele almost akagula. Vele sekagula vele uyambona nokuhamba kwakhe nenyawo zakhe because lento iethe yaze ya-acteka yaze yangena kuye vele sekayagula. So lesimo akathanda ukuphuma kiso ngoba lesimo siyambenefitisa. Through lesimo uyabenefit. Uzwa uyathanda ukuphuma kulesimo na? Asikho isimo ongeke ungaphumi kiso as long wena ufeda. Wathi umthweni ungakasilingeki ngeke lesimo uphume kiso. Kumele usilingeke kuqala izinto must get fed up. Muthi nginyayise lento kuyo kuthi manyala lawo. Khona iprogram elapha kulo kanje kwezethu isiraha umkhaka. Kafotala iprogram isiraha umkhaka ngoba wathi umthweni ungakasilingeki ngobukhaka ngeke uphume kubo. Ngeke into okungabi nemali ngeke uphume kuyo. Ngeke into ukuthi wena lento ukuthi njalo unamali ngeke uphume kuyo. Kuthi njalo wena unamali. Kama nako so asina mali. Jala wena unamali. The question is why unamali? Atukunda ngisebenzi. The other question why ungasebenzi? Umsebenza ukho and then ubani uthi umsebenza ukho? Ngoba uthi Jesu imsebenzi mningi othi isebenzi izingco zakhe.
And ubani othenga wonke umuntu ukuthi uyosebenza ngoba khona abantu angeke basebenze. Khona abantu abangabizelwa ukusebenza at all. Abazophila ngezandla zabo. Khona abantu abazosebenze abazophila ngetalente labo. Khona abantu ekuthiwa labantu laba abantu be-trade abasebenzi because abantu abanikeza i-gift. Like umkhalanyana uyasebenza bathi ngone gift yokuthi nje imoto mayimile kwaso ukuthi imoto inokuthi nokuthi khona abantu abanjalo. Those people abavamisanga ukuthola umsebenzi because bane gift. So ungakwatiswa isimo sokuthi awunamali ngeke ube nayo imali. Indaba yemali ifuna ukukwatisa ukuthi awunamali and then besithi umuntu akithi-ke what to do. Kumele ngithengisa amathumbu. Mkhwanazi is a rich man inemali enhle. Rich man inemali enhle. No ukuthi komkhwanazi emathunjini. Umkhwanazi ubaba umkhwanazi wayekela ipride. Wathi ngitshela into eyodwa ngamane kugcwala impungane kami as long ngazi ukuthi imali yangena. Today we know Umkhwanazi as a brand yamathumbu. There is no other person odila ngamathumbu njengomkhwanazi. Wonke umuntu makushona ukuthi hamba kaMkhwanazi. Umkhwanazi is a brand. If you can write a scheme with Umkhwanazi wamathumbu, you can sell millions. Because this old man decided to nuka amathumbu. But imphumelele ukuthi ngibe muhle nganamali. Ngoba ukusiza kanti kuhle bakona mali. Siza kanti ube muhle nganamali. Siza kanti ube muhle mara awunamali yokuthenga isimo. Phela ngeke ngikhenike mina ngeke ngigubhe idrain mina mara awunayo imali. Alala ngishaya impiki ngigubhe ipipe labantu ngaphuka amasiba bheke phezulu ngikhiphe ngifake ipipe ngivale mangithethe ukuvala badedela imali ngihambe ngiyogeza mangivela kubantu abangangazi abangiboni nginuka amasiba abangiboni ngigubhe ipipe lamasiba abangiboni kodwa la esikhwameni sami ngilowudile ngiyakwazi ukuthenga isika ngiyakwazi ukuthenga impahla ngiyakwazi ukuphila ngiyekela ipride ngoba one of the things ezobamba ipride yokuthi you don't want to do this thing angifuni ukwamagwinya mara awunamali. Ngathi ngiyazibona senginuka amagwinya ngathi ngiyazibona senginuka amagwinya mara awunamali. Yini okungcono ukunuka amagwinya ube nemali nokunuka iphefumi amachina unganamali. Loku sibonele beyindawo baba awunayo 100 rand bo. Ucele bazabathi mama kubona baqwasha bakathina. Njengoba ngiyathanda ukuphuma la ngiyathanda ukuphuma la. Confidence of what is I'm tired. Just fed up of this thing. When I get out of this thing, I'm tired of reputation. Something that is a reputation to this family. Mama, wangana mali. Baba, wangana mali. Kulo, wangana mali. Angana paski. Angana next. Nama, angana mali. Angana paski. Angana next. It's a reputation. Then you get tired. You know what I mean? Look at Ingolova. Look at food. So big as I'm sure they go. Chiagland, I'm sure they go on the food. Like that name or the guy. Why am I that? Yes, sir. What you told us? Yes, sir. We died. Yes, sir. That's a paranga loot. Mland. Mbise. Mland. Mbise. You better go past, man.
uyazi ngamfuza ukudrive ngamtsipha lamathala akukhathali awise 14 ngamleke 14 sengiqedile ngilale hey bo nasi isiqiko bo hey what I says boss Naimot what not Naimot Naimot what drive if I stop in tsipha lamathala ngiyathela so lenyawo lakhe sine lapha ukuthi athi afuna usona insiphe lenyawo isuke ngenkani athi ngikhathe ngangona ngithwala nguse-14 e-14 bathi sebase-17 nakho ngidala nguse-17 sebasukile-17 bathi balenzansi kamntobi ngiyakudala busy today she drives at Durban, she drives at Cape Town, she drives she drives everywhere because she got tired. Okuba ingolovane. Ungakakwateli lesimo okuso ngeke uphume eqhashazweni madoda ungakakwateli isimo sokuthi amadoda ongaqhaphaza akutholisa abantwana akushiye ungakakwatisa nesimo sokuthi uthola abantwana for different people ngeke uphume ngesimo siyangenamnikanile kodwa fana